Kumsang ni som nile patni November ni som nile pathum ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu jong jong te in Javain chubai kan buk thau chau ani Russia le Ukraine in dona in kai noi anga tatial til maya Russia in oil han khal chona tur tam tak ta chu Western Tangrol Polten dan cha sakin mun tam taka harsatna antok meka heti lai hian intelligence agency ten assessment anlaka zirchianna anneina tharbara chuan Russia le Iran chuan in thunjomna thuk tak annayani tin han reporta Russia le Iran hian attack drone anti mai machine khal ngai lo thona tila chutiang melma teba bai thai chi attack drone chi khrang khrang ta chu siam chuak turin inram na thuthlung han saina ni tin han reporta hei hi Iran's weapons program tia soin Russia le Iran in ral thum chi khrang khrang siam chuan konga an thodun na tur thuthlung chu an saina ni tin han reporta Ukraine ram chunga in dona akal mek line Russia in ral thum siam chuak tura ram dang ne na in ram na thuthlung hi asain tak zatani chuan in dona dan bo chiat na le war crime lian tak mai hani dona wangin world leaders jongjong ta chuan international rule of law bo chiat na hi an pomjam thaidon lawani tin media ta chuan an report bok ani Russia hian drone lama hian mason na anei chawraw hlea heti rol hian atho pui Iran ro chuan drone hi anral thum trangkai bera anlo mangve thunga chuwang chuan he weapons program mang hian Iran hian attack drone hanram chunga an siam chho thin ta chu a blueprint anti asiam dan tu rongam jongjong tele thil dang poimo jongjong ta chu Russia hena hian an thonanga ti chuan Iran drone ang che hi Russia chuan anram chunga an siam chhok ve thaidon ani hetiang hi intelligence agency ten han report tharber hani wangin US official ta chuan an du lo thu an soi ngala Ukraine tan chuan thina le vandoina rap thak tak thlen tu ani dona Tehran hian hei hi atini chuan khovel hian Tehran hi engtika ma angai dam ngai don tolawani tin international law an bo chiat na chu an soi chuak ngal ani US Secretary of State Antony Blinken chuan intelligence ten han report ang hian Iran hian Russia hi thopui turin ral thum siam chhona lama hian thuthlung halo sain puyani chuan chu thuthlung han bo zui hun chu US intelligence agency khrang khrang tale ramdang danga an thopui tanena chaktaka na an tho thin na chuan olsam takin han hungal ngei dona chuti huna chuan Iran hian harsatna atok donani tin asoi chuaka Russia hian Ukraine ramchunga hian war crime lian tak tak mai atlantira Ukraine ramchunga Russian force te an deploya an thon luna mun region jongjong ata hian Russia chuan dan bo chetna clear anaya Russia in hetianga dan ha bo chet jinga hian civilian infrastructure poimo tak tak te civilian population mikring civil mi poisailo an thana te hian roman loksale civil mi le sipai te thlir sang mi lawa tul thana rap thak tak tak an thlentirani ti hi evidence chiang tak tak mai khovel media khrang khrang ten an phau chuak to indona hmuna sipai an man te po danang takin enkol anilawa Russia chuan sipai aman ta chu ti du danana sa tak nuaya atan tira hei hi indona hmunan miman mitang te enkol dan tur dan bo chiat na ania Russia chuan hetiang hian huntina an sul nu mu hriam tak tak hi an kalsan ram ruma chung jongjong chu khovel mit mua tarlanin hom mekani ati heti lai hian ambassador at large for global criminal justice Bedvan Stark chuan reporter tanhena asoidanin Ukraine civilian nunna chan hi hein dona hian hantam to hlea achia chia po chiar thei ani tolowa civilian te prisoner te Russian anenkol dan jongjong hi dan bo chetna hlirin akhatani atia heibaka hian in ngai sakna te mi ti hlumna thu report te po global criminal justice hian kandong rangani atia masre heng jongjong jinga hian apoi bermaile Russian dan abo chiatna lian tak mai chu andu rengwang ni haulawa Ukraine tleirol te tele nulaten Moscow sipai telaka pongsual antok thrin hi ania justice bet hian asoi jaldan chuan hetianga dan bo chena rap thak tak mai Russian akalpui chung hian khovela pol thilti theiberle chakber turangai United Nations Organization chuan malakna omzeneile mumal takin engma akalpui lawani ati Russian dan habo chetna hi tam tak om toa azawai chuan soivek sen po anilova anmazona om ta chu sipai anni le ni lo thlir khrang lowin Russian sipai ta chuan civil mi bei an hrelawa
chu tiang bok chuan civil mi te ta na thilpoi mo tak tak chu ti chiat tumin targeta an nei zoka heng civilian infrastructure targetan neya an ti chiat zong zong te wang hian Ukraine mi pui tam tak te hian nun na chandon ma se poiti na pakhat ma Moscow sipai ta chuan an nei lawani atia Justice Bedvanchak hian hasoi zeldan chuan khovel khriata hian langsar taka katarlan du chu Ukraine nula le tleirol te ten Moscow sipai ta lakatranga pongsualan tok hi dan kaltlatania chu international community te hian uluk takin an ngai tua an ben khon hatul tak zat towa khowot tak noya Ukraine mi pui sang tam tak te chuan dam kho chuana turin anram chunga boruak lum han siam chuana heating facilities zong te chu Russian sipai te hian bitumin heng mun te hi tam tak anti chiat sak boka hei wang hian tun thlasik lo in tran me ka hian civil mi tam takin nunna an chan pha dona hei hi international law violate na ania international law bochia paljam tu Russia laka hian international community hian malakna omjenei le mumal takin akal pui turani ati hemi chungchanga hian The Guardian in report unpack dan chuan United States chuan International Criminal Court in thutluk na alo siam to chu apom puya athop tlat boka Ukrainian Prosecutor General Office atang point heng jong Russia in dan an bo china tam tak te hi afin fiana tam tak nei chungin war crime ani zia an pholang to boka UN Commission of Inquiry te European Joint Investigative Team te point heng jong hi an fin fia to ma se tun thleng hian Russia laka hian malak na omjenei le Ukraine ram chungan dan an bo chiat na ti top tur khopa malak na chakhi international community te hian an la nei lowani tin an report bok ane CNN chuan report an pek danin Ukraine official ta chuan Kherson region chunga omjong tele Kherson city a abik takin khopui chunga cheng jong ta chu tun thlasik lowam tur hi dam kho chuana turin thil hau tak mai hani dona wangin heng khopui le thingtang khua rang Kherson region chunga omjong te hian anmani inle lo chu chua sanin Ukraine rambung than chung mundang region danga te kalbona tur mun an ngai tua turania chung mun ta chu electric facility chi rang ti chiat ani lowa supply thatok awm na hmuna te ani turania classic an tur chua thaina tura infrastructure laom na hmun region rang ta chu an pan turani tin thu chua hi an siama tin haiba ka hian heng Kherson region chunga tanga chuak tura an du te hi abik takin mei chiate no pangtele kumu palam pangte anitlang puya Chriselo na benvon nei te po Kherson region hi chuasan turin handu thu an hriat tirbok ane hemi chungchanga hian Ukrainian Vice Prime Minister Irina Vereshchuk chuan thu chu asiama Kherson region atanga raltlana chuak du te hi Kryvyi panna konga te Mykolaiv panna konga te Odessa khopui panna konga te le Kirovohrad region le Melnytsky region atele Western ho ramri de blampang Ukraine rambung thranchunga region rang te anin thierlu thaina turin athlonin service pack anidona heng te hi train le bus te anidona Russia hian civil mi te thierson na konga hian harsat na aron siam le ni chuan Western ram rang tele US ngai po hian Russia in danbo chetna tam tak anai to nuwa hetianga civil mi te in thier chuana kong hi boina siam zonga anti khailak le ni chuan anti tur dik tak anti nge atul to donani ati Ukraine hian power supply hi anma mong engtika ma an mu theidon rilonin harkhiata Zaporizhzhia nuclear power station chu International Atomic Energy Agency ten uluk taka anen diknuwa tunmaya chuan ahim le himlo po engma hriat thei ani rilowani tin han puang zara helai munatranga power supply han pek chua hi thranem tham tak mai hania mun ranga power supply unpack chuana munte po ti chiat awm trau to wangin Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine rampum puya regional how to tele local authorities zong ta chuan mi puita na power supply unpack chua thin chu tuna hian down to masela double down hangai don ta ka wangin electric unpack chua hi tun aya ale ta hiamin anti chuak turani atia Ukraine rampum puya blackout hi higher level da ani thoi dona tuna power station thra lom chun ta chu power tam tak mai pek chua ani wangin kholin azolowa chung huna ta chuan chiat na athen bel zel lo na turin
blackout level hi sangzo kati angai ta ni tin President Volodymyr Zelensky hian asoi chuaka Al Jazeera le CNN ten report an pek dan chuan Ukraine rampuma hian khovozong hi ainang lo nuaya tundin munai hian Ukrainian capital Kyiv khopui hi 0 degree Celsius avot anitoa chu Fahrenheit degree chuan degree somthum panni ania chutiang khopavot chuan ni som kalta tangkhan voin thleng hian ala oma Ukraine ramchunga biggest energy supplier tia ansoi yesno chuan thuchua ansiam danin emergency outage chu athleng thuai dona hei hian a effect chin turta chu mi makta duai tam tak chen na mun an in tele sumdon na chikrang te ani dona chunga chuan harsat na antok thuai dona engpek chua tur power supply hi kan nei lo thuai dona ni tin thuchua ansiam bok ane Ukraine ramchunga hetianga harsat na anto zongjong hi Russian sipaiten airstrike manga anbeina satwang ania van boruak atangin missile mangin strike annaya rocket tam tak anron ka blut boka heibaka hian drone mangin nasatakin be anne boka heng zongjong te wang hian Ukraine mi puita torna rap thak tak mai hi athleng meka ground na in beina ro Moscow sipaita hian mason na an nei lawa anung tol zoka anrang mek zela hetianga Ukrainian van boruak atanga beina na tak mai khopui sanga antona wangtele infrastructure chi sang anron ti chete wang hian NATO chuan Madrid khopuya parliamentary assembly hankowa NATO secretary general Jens Stoltenberg chuan NATO le athurol pui ram sang ta chu kan thachakna nasatakin kan tipunganga Ukraine nena thopna kan pek le anram veng him tura tanpuina kan pek thin zongjong ta chu tunaya tamjok khian pek ane dona ni tin asoi chuaka hei hi NATO chuan kan ti ngai hani wangin NATO member zongjong ten pompui turin kangen cheu ni atia he samita hian hei hi pom ania mase Ukrainian NATO member ni adil na chungchanga thumu malle omjanei taka thutluk na anla siam rilawa NATO secretary general Jens Stoltenberg hian asoidan chuan Lithuania khopui Vilnius kumsang ni somnile pathum nakum July tha meeting anei le huna heta hian ti chian ani donani ati Jens Stoltenberg hian asoi zeldan chuan Ukraine ramchunga indona hian hunrei tak odon masela Ukraine an thlop na hi hunrei tak chung pek zel hani theina turin NATO chuan rom manna engkim apei felvek towa he thlop na kan pek hian mansang tak anei donani ti po country mase kan ramchunga hian mitam takin nunna chanin living crisis lian tak hi thlengveta sela energy lama te eile intur lama te harsat na tok veta sela chutiang chu kan ti ngei atul donani ti hi NATO member zongjong te hian kan khriat atrulani atia Russia in Ukraine runa wang hian eile intur mante energy mante chu nasatakin asang chomek zela chutiang chu NATO member zongjong te hian kan tong chomeka mase NATO in kan thurwal pui ramte channa turle anmani thlopna kan pek na tur hi aman sang takpo ni sela Ukraine mi puite humhim na turle antorna rap thak tak lakatranga chanchua ani theina tur hian aman sang takpo pek ngai don sela kan penga thisanin aman hi kan pek angai ani point chu kan pezel donani ati NATO chief in Ukraine tranpuina tur lian jok anrom manani ti apon nuloka hian Russian politics senator senior tak mai chuan thuchua asiama NATO in he thutluk na greater support to Ukraine tia thutluk na ansiam hi kaini chuan poi kan tia inrem na le muan na athen na tur ain chumi opposite che chuan NATO hi acheni atia Ukraine nena ral thuam anpek tele supply chi sang anpek thin te hian inrem lo na ahring chuak joka western trangrol pol le ram sang te hian tuna hian thil hriat fialo lian tak mai annaya muan na haum theina tur hian thisen luan tir kher hi western hauta chuan an thil tumani tin apung jara chu athen lo na turin NATO hian Ukraine nena tranpuina apek mek khi topsan turin kan duni atibok he senator Konstantin Kosachev ania tuna hian Russian upper house deputy speaker nina chalmek tu anibok ani heti lai hian indona munai ro Russian sipaita chuan Ukraine chimlam panga Nikopol district bom tam tak mai anthakani ti CNN chuan an reporta
Al Jazeera point hethil thlang chung chang hi an report ve boka Russian sipai ten bom an thak hi trum samruk zat mai Nikopol district chunga hian hatla a ni janjan khuwa khan Ukrainian Armed Force te chuan nasa takin Beilad Marshalla van bo ruak mun hla tak tak atangin Russian sipai te hian an ron ve bangin heng bom te hi an tang theilowa Nikopol district chunga hian samruk chuang zat chu apuaka thilati chiat po athanem hlea building le kotlaya infrastructure poimo tak tak te vantlang mun ma chi hrang hrang te chu ti chiat ani thu an puang zarbok ma se hetianga zanlama Russian sipai ten bom manga beipui hanron thlakna hian Ukraine chuan thile hliam anom lo thu an puang zara emergency workers ten report an pek dan chuan heng bomatlak na mun te hi civil mi ten an luangam tolo building tam tak an chua san to muna te ania tin bom tam ber hi chu kothlerat la te ani wangin kodlaya tuma chuak ngam anom lowa hei wang hian nunna chan le hliam tur tuma anom lowani tin an report bok ani Nikopol district ki Dnipropetrovsk region chunga om ania Russia in tuna anob bemek Zaporizhzhia nuclear power plant atanga hlalo tak ma se tuipui kan ngai ania helai muna hian Russian sipai ta chuan nasa takin bom an thlaka Russian sipai ta nizana airstrike an naina muna hian civilian ta hi omni ta sela chuan nunna chan hi tam tak anom donani tin an report bok hetilai hian United Nations High Commissioner for Human Rights OHCHR chuan report an pek danin atlembera Ukraine ramchunga indona kalmeka hian civil mi poisoilo sangruk zanga le somkwa pangai nunna anchan towa heng jinga hian no pang hengemozat anoma heng nunna chanba ka hian Russia in aruna wanga hliam tur hi mi singkhat za somriat le pakua handling toni tin han report bok United Nations High Commissioner for Human Rights hian han soizel dan chuan no pangzali le sompanga nunna chan jinga hian antela mipa sangni zanga somsari panga ania meichia sangkhat jasari somruk le pasari aniboka nunna chan jinga hian tun thlenga lafin fia thailo mipange meichia ani po lahriat thailo hi mi sangkhat zariat somthum le pariat anom mekani tin han report bok heng report zongjong hi sipai nunna chan ta te telmi alawin ania indona muna sipai thi te hi chiartel hani chuan he indona wanga nunna chan zat hi alet ayatam dain asang don niin han report bok CNN chuan nizan lama report an pek danin Ukraine region pakhat Donetsk region a nimin lamle nizan lama khan Russian sipai ta chuan na takin beipui an thlaka thingtlang khole taun chi hrang hranga te bom tam tak anron kap chuaka heng bom anron ka chua te hi sipai te an beina tur nilawin Ukraine thingtlang khole taun na cheng civil mi te an beina ani tin Donetsk region a military administration chuan thu chu an siamani hei hi nunron na rap thak tak ani thu han soiboka Adivka khuachu nasatakin ralthuam om khaupui pui mai heavy artillery chikrang trang mangin nasatakin hanron kapa Ukraine khochak lampang eastern frontline a nasatakin in beina hachuak boka Donetsk region chungpi ka chuan Adivka hi Russian sipai ten an beina satber ania tuna hian atur na saber ani boka zankho in bei antokani ti an reporta Zanthim Noya bom tam tak aron sura ma se heng zongjong te hi top san chuang loin khua lo wara khua haloen nuwa po bom tam lutuk mai halaron surzui bokani tin preliminary information unpack chua information lailo ka chuan anpuang zara Russian sipai tele Ukrainian Armed Force te thange mozat anin baina mun frontline atangin Adivka khua hi meltlem te chawan naya om ania chuwang chuan Adivka hi Russian sipai te hian laklet le antum don nia an ngai bok ani Russian sipai te hian Zaporizhzhia region chunga nasatakin beipui an thak boka nizan thleng khan in beina ala chuak ranga voin lama hian enge handin munchia khriat ani lawa Russian sipai te chuan bom tam tak mai Zaporizhzhia region chunga Orikhiv towna ankapluta hei hi asurin asur ani deuh bera hetianga Russian sipai ten bom hankalu na chan hi distribution point tia hansoi thin Ukrainian nipuite tranpuina anpek na munle first aid anpek chuana te eile intur lama harsat na tok te nena aneile intur anpek chuana mun distribution point ania helai mun hi Russian force te chuan ronbitumin
nasatakin hanron nuaya social worker pakhatin nunna achana Al Jazeera chuan report anpek danin hetianga Zaporizhia region chunga Orikhiv tauna Russian sipaite anchet dan hian entir chiang tak anai chu Russian sipaite hian nipuite torna thlentir hi poi antilawa riltrama thi tirpo poi antilawa ni tin han reporta CNN point report anpek danin Ukraine nipuite hna humanitarian aid tia ansoi mipuite tranpuina tura anpek chhuana mun distribution point ansiam hi sikul ania he sikul hi nasatakin answa sama sikul building hi achena sahleni in han report vebok ani Russia in Ukraine harun tir February ni somnile pali trangkhan voin November ne somnile panni hi Russia in Ukraine run ani janni somsari le pathumna ani to ani Ukraine ni puita chu khowot tak noya mangang le harsa takin hanom meka damkho chona turin region dangpan turin sarkar chon thutluk na asiam taringot maya ni puite hi anin le lo chho sanin power supply antlak chama wangin thlasik khowot tak noya hian andam kho chho theina turin power supply anpek chho thatna mun region dangte pan turin hanin hriatir tangot mai ani ole khati jongkha tuntrumatana chanchin thar kanbot sai thaite nile phot sela loin en kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia